Understand. Yes, it's. I think like for sure. Even now, like just before I come here, I spoke with the team, and I'm really very pleased how the substitutions came on today and how active they were, and they combine assist and the goal. So that's really nice. Like when the players coming on from the bench, like they can influence the game in that way, but. Always saying that we don't come to play with 11 players. Today we come with 21, and all of them contributed, even if they didn't go on the pitch. So again, like because the first part of the question, I said that the priority is to win the next game. So when you want to win the next game, you choose the best 11 for that day ready to play, and that's exactly what we're going to do. So who's gonna be more ready? Who's gonna be more healthier, mentally ready, those players will start. Who are gonna be there, I really don't know. Artificially, like that, okay, we come into the cup, now we will change 6 or 7 players, it's not gonna happen. We will choose the best possible squad for the Wednesday. Mən hətta bugün belə uşaqlara dedim, bizdə bugün əvəz etmələr həqiqətən də çox yaxşı çıxış etdilər bugün meydançada. Komandada istər asist olsun, istər qol vurdular və bizim üçün çox ilk 11-lik yox, bugünkü qalibiyyətimizdə bütün bura gətirdiyimiz 21 oyuncumuzun da böyük bir əməyi, böyük bir zəhməti vardı. Mən həmişə demişəm, dedim, yenicə də qeyd elədim ki, bizim üçün prioritet qarşıdan gələn oyundur və biz çalışacağıq ki, 11 ən yaxşı oyuncumuzu seçək, hansı ki daha hazırlıqlıdır, mental cəhətdən daha hazırlıqlıdır, hansı ki sağlamlığı yerindədir. Mən düşünürəm ki, kubok oyunda 6-7 dəyişikliyin bizə xeyri olmazdı.